yabereye hehe cyane ko njya mbona hari abambaza batese ko namakuru mwaduhaye tuba tutarayabona mwa bantu mwe mugisha Karame Sando. Ikaze utubwira na update zigezweho kuri uyu munsi. So uyu munsi rero reka mpere kuri ejo kuko nejo tutabonye uburyo tuzivuganaho ibibazo by'akazi biba byabaye byinshi. Ejo intare za Sarambwe zari ziri muri patrol, section yari muri patrol yahuye na batayo ya FRDC Wazalendo. Impamvu mvuga FRDC Wazalendo nuko ari imvange zabo FRDC Wazalendo FDLR. Ubundi leta ibishaka ko tuvuga ngo ni Wazalendo iri kurwana, ariko nta Wazalendo nka FRDC kuko ubundi ngiye mbaho urugero urebye nka nyuma ntabwo ari wonyine habaye imirwano, kuko uyu munsi no mu karere no muri zone ya Kabare naho habaye imirwano ahitwa Kabamba n'ahitwa Mabingu. Kuri iyi saha twagiye tubona n'undi Kinshasa imyigaragambyo abaganga ngo bashaka kuza mu Rwanda, ndetse aho bamwe bavugaga bati ariko noneho aho bigeze Tshisekedi nawe arabona yuko nubwo avuga ko muri Kongo hariyo abanyarwanda ngari bo M23, urabizi ko nta munsi atabivuga. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu rero turagarutse nanone nkuko tubabwira ko update zacu abari akagaruka. Turi kwena Mugisha agiye kutugezaho update z'uyu munsi, ndetse zineza ko benshi mwari mutegereje. Ese uyu munsi byagenze bite? Imirwano yabereye hehe cyane ko njya mbona hari abambaza batese ko namakuru mwaduhaye tuba tutarayabona mwa bantu mwe mugisha. Karame Sando. Ikaze utubwira na update zigezweho kuri uyu munsi. Reka manze ndamutse abakunzi ba Gasaro TV, nshimira abakoze subscribe n'abakikora n'abatarayikora, kandi makangurire kuyikora, irakenewe cyane. Subscribe niyo ituma ubona notification mu gihe cyose bashyizeho ikiganiro, kandi n'abareba ibiganiro ndabakangurira kujya babireba bakabirangiza. Rero warumbajije ama update cyangwa warumaye karibu? Nabaramukirira karibu yakiriye, murakoze. Yego, atubwira none update z'uyu munsi. Barumva ko mba ngendera kuri woda mananga kuvangavanga ngo mvuge ibyo utambajije abavugirije. So uyu munsi rero reka mpere kuri ejo kuko nejo tutabonye uburyo tuzivuganaho ibibazo by'akazi biba byabaye byinshi. Ejo intare za Sarambwe zari ziri muri patrol, section yari muri patrol yahuye na batayo ya FRDC Wazalendo. Impamvu mvuga FRDC Wazalendo nuko ari imvange zabo FRDC Wazalendo FDLR. Ubundi leta ibishaka ko tuvuga ngo ni Wazalendo iri kurwana, ariko nta Wazalendo nka FRDC kuko ubundi ngiye mbaho urugero urebye nka nk'ubu ngubu Reserve Force yo mu Rwanda bakubwiye ngo Reserve Force yakoze ikintu, ntabwo ukwiye guhita uvuga ngo ubwo ntabwo ari ikibazo cya leta. Of course leta niba yabikoze kuko Reserve Force ni igisirikare kigengwa na leta, kandi Wazalendo ni Reserve Force, niko babitangaje. So
ejo rero abasore bari muri operation muri patrol bahuye na batayo yabo ahitwa Kasheke, bararasana. Abo basore bari kuri patrol basubira inyuma baragenda bajya kubwira patrol, ubundi ni nka OP, ibimeze nka OP, niyo ni OP burya bayita ngo ni observation post, ariko na patrol ayita moving observation moving troop, ushaka wayita gutyo, kuko nabo baba bagenda kandi bo observing, so baba bareba amakuru banareba aho ikibazo cyaba gituruka. Iyo bashoboye kugikauntinga bagenda ari abantu bakeya, bari bakeya mu namba hagati ya group cyangwa ya section. Rero aba bari section yari muri iyo patrol ihura nabo isanga aho bari kwitegurira gutera, irasana nabo, isubira inyuma iragenda igaruka. Uyu munsi isubira nayo n'abandi basirikari. Ubwo naho Kasheke nyine basanze barababonye, barabavumbuye, basubirayo. Uyu munsi basubira nayo n'izindi force, bagiye babasanga aho Kasheke n'ahitwa Chofi, barabarasa, barirukanka baragenda. Aho ni mu karere ka Karehe cyangwa zone Karehe. Barabarasa, barabacanganyikisha, babishemo benshi. Uyu munsi abo bazarendo haguye abo basirikari ba Kongo bitwa bazarendo na FRDC, haguye abarenze 40. Nyuma ntabwo ari bonyine habaye imirwano, kuko uyu munsi no mu karere no muri zone ya Kabare naho habaye imirwano, ahitwa Kabamba n'ahitwa Mabingu naho habaye imirwano yahuje intare za Sarambwe n'abo bagizi ba nabi bandi ba FRDC na bagenzi babo, naho haguye benshi. Rero ama operation nyine arakomeje, no muri Goma ama operation arakomeje yo kugenda ziriya zo kuzinya na kupekua, barazingira siti bakayipekua bagakuramo ba FDLR, ba FRDC wazarendo, byose birakomeje. naho hafi ya za Nyiragongo, muri territoire ya Nyiragongo, mbega ama operation arakomeje no mu Birunga nyirizina. M23 uko itari kwa advancing ijya gufata utundi duce, ariko irimo irasukura imbere aho yari ifite, kuko nkaho muri Kabare na Karehe izi force ziri kwigengerayo bazisenye, ku buryo abarokotse birukanse berekeza za Bunyakiri, kandi ntekereza ko naho Bunyakiri azabasangayo. Hanyuma nkibaza se, kugeza kuri iyi saha twagiye tubona n'undi Kinshasa imyigaragambyo, abaganga ngo bashaka kuza mu Rwanda, ndetse aho bamwe bavugaga bati ariko noneho aho bigeze Tshisekedi nawe arabona yuko nubwo avuga ko muri Kongo hariyo abanyarwanda ngari bo M23, urabizi ko nta munsi atabivuga ibyo ngibyo, yabigize nk'indirimbo, ariko abandi bati none se abangaba ko tubonana abakongomani kandi babaganga bakomeje kuba bavuga ko bashaka kuza mu Rwanda, ubu abangaba nabaraza kuvuga ko ari abanyarwanda. Noneho ngira ngo wagiye ubibona, video zirahari. Umurwanya tukoze hasi unyibutsa gutora ibuye. Yego. Nanjye rero ubu bivuzeho ibyo byabigaragambya nyine ontera kwibuka byinshi. Abaganga barigaragambya mu by'ukuri bavuga bati niba mutadaye amafaranga yacu turigira mu Rwanda, bivuze ko opponent wa Kongo, buri mu Kongo wese akangisha ni u Rwanda. U Rwanda impamvu barukangisha ni ruratuje, rumeze neza, rwo wiriza mu kanwa uvuga ko ari rwo muhanganye, ruratuje, rumeze neza, ruri gutera imbere, n'abakozi barwo bari organized, ariko wowe wapi? Iriya nicyo gisubizo cyabyo kibivuze.
tukiri kuri ibyo ariko nongere nibutse ko ejo bundi hari ibyo twari twavuzeho by'ibiganiro n'uko ibiganiro bimeze nuko mu biganiro bari kugenda bagenda bigura intege bagendamo bigura intege. Ndagira ngo nibutse yuko kugeza uyu munsi muri Congo bitegura kwakira abacanshuro 1200 bo muri Colombia. Ubwo rero ibyo ngibyo kwakira abacanshuro egari ku Rwanda, nta kuntu wajya gutumiza abarwanyi kandi uri gusaba uri kujya mu mishyikirano. Ntago ari instructors ari gutumiza abacanshuro bo kuza kurwana na FCM 23. Aba baganga rero nabo nyine kuba bigaragambye bavuga bati turajya mu Rwanda ni igisubizo kuba watubwiye ko aha nta mahoro ahari, naho ugiye kuhabuza amahoro, ariko ho inzira ziragendwa. Burya uko uri gusenya Congo ukavuga ko abakunda Congo ari abaturutse mu Rwanda, ubwo natwe tuzajya gushaka abo bantu bakunze Congo aho baturuka. Buriya biriya bintu birimo amagambo menshi, ugiye kubisesenguraho byinshi. Babisesenguraho byinshi kabisa, twe kubitindaho kubera amakuru dufite ari menshi, kugira ngo tunyaruke tuze kuvuga no ku makuru ya FRN no mu kibira, aho ubutegetsi bw'i Burundi buri kwivugisha ubwo bukarinkingisha amakuru y'igihuha y'ikinyoma, ku buryo ibinyamakuru byose nabonye byaguye mu mutego wo gutangaza ayo makuru nk'aho ari amakuru y'ukuri koko FRN yarasanye n'u Burundi. Ni amakuru barinkingisha. Kurinkingisha no kuvuga ngo kwemera agatoroka bo ku bwabo aribo bayatanze mu rwego rw'uko yabacitse, ariko ari imipango yabo, ni ibyo abo barimo. Nta kurasana kwabo na FRN barasanira hese. Abari mu Burundi nka fosi zabo bariyo, nibo babagaburira, nibo babavura. Noise abakomeretse babashyize FRN ivuriza yo wakomeretse, akomerekejwe n'ingabo z'u Burundi. Urumva bishoboka wowe mukize mu gaciro Sando? Urumva bishoboka yuko reka mvuge wenda abasekirite bo kwa Mugisha barasana na leta, hanyuma bakajya kwivuriza i Kanombe? Ukaba uvuga ko nta byabayeho? Nta byabayeho, ariya ni amakuru maremano. Biriya bintu mu iperereza rwose birakorwa cyane byo kugira ngo bahimbe amakuru. Ni nko gutera ibuye mu gihuru ngo barebe igiturumbukamo. Nta byabayeho. Ntibarwanye, ntabwo barwanye. Bararwanye se barwaniye mu kibira? FRN itawanyikira hise? Barwaniye mu kibira bagiye kurasa FRN se? Babanje guteguza abo mu Rwanda bati tugiye kurasa abanzi banyu bari hano mu kibira iwacu, mube maso bashobora kwirukankira iwanyu. Noise babarasaga badashaka kubarasa? Iyo ugiye kurasa umuntu se ntubanza ugategura uti withdraw, ayikoza arayikorera hariya, reka naguze n'abariya bahite bamwakira. Ni iki cyatuma bagenda bakabarasa mu ibanga? Ahubwo burya ni ukugira ngo ni amakuru barinkingishije, buriya hari icyo bari gupanga mu kibira ahubwo. Ntabwo byoroshye kabisa. Hanyuma se Mugisha, rero we uko ubibona wa mugani, dusa n'abasoza, hari ikintu kimwe nanjye mise nibaza, kimpa n'ikibazo ndetse kugeza kuri uyu munsi tuzi ko ibiganiro birahari muri Katari, yaba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Congo. Ariko n'ubundi icyo twakita navuga kuzana abacanshuro, n'ubundi imirwanire cyariho. Mu mboni yawe wowe ibi biganiro urabona bizabyara, reka mvuge ngo bizagira icyo bitanga mu magambo make?
mu magambo make kubona icyo bitanga M23 zizasubizwa n'umututu wayo. Icyo nicyo cyonyine mbona cyazavamo mu magambo make. Ahubwo reka ngusomere ibintu Kabila Kabange yanditse ubu ngubu tuvugana nonaha. Yanditse ku rukuta rwe rwa X ya Twitter, aravuga ngo this country, iki gihugu, this country is in running because iki gihugu kirimo kirasubira inyuma kubera abakiyoboye ntago bagikunda. Bararwanira gukomeza ubutegetsi, gukomeza imbaraga, ariko ntibarwanira kubaka igihugu. Ariko abaturage have understand the time for surrender. Abaturage bamaze kumva iki ni igihe cyo kumanika amaboko. Abaturage bamaze kumva igihe cyo kumanika amaboko kirageze. Ukuri kuraje. Relentless. Ukuri kuraje. Yego. So rero iby'ibiganiro buriya ngaka yanditse buriya nk'umuntu wabayeho perezida wa kiriya gihugu, buriya abaturage benshi ba Kongo bizerera muri Kabila kuruta uriya mugabo hari. Kongo burya nubwo nawe atabaye ishyashya, ariko ntabwo yigeze ageza Kongo ku rwego rwo kuba yayirebamo nk'ikirombe yifashishirizamo gusa, kidafite icyo kimumariye cyangwa kidafite abandi gifite icyo kimariye. Rero imishyikirano, biriya biganiro, sinzi niba ubizi ko babongeje n'icyumweru kubera bananiwe kumvikana. Barumvikana, bararwana, barajya kumvikana, bamwe bagahagarika imirwano, abandi bakataka mu yandi mazina bihimbye amazina, bambaye ubusa. Harimo akavuyo cyane, nta kintu ibiganiro byageraho kubera ko uyu mugabo ntabwo arumva, ntabwo aragera igihe cyo kumva, kuko arakiringiye ko hari abantu bakambara ubusa bagakuramo force za M23. Rero M23 nayo iracyafite akazi ko kugira ngo ibanze imujajange. Ikibazo kiriho ni kimwe, abanyarwanda bajya bavuga ngo uwanze kumvira se na nyina yumvira iki? Yumvira ijeri. Ashobora kuba atarigeze yemera kumvira ibiganiro, akazabura umwanya wo kubyumva, ahubwo akarukurikirana abandi bari kubishyira mu bikorwa atagihari. Yego. Ya Mugisha, ndagushimiye cyane kuri update duhaye ndetse no ku zindi ngingo z'ingenzi tuganiriyeho. Barabizi ko amakuru yacu ku ngingo ziba zitandukanye, yaba kuri Gasaro TV ndetse na B&M News, duhora tubabwira ko aba ari akagaruka. Siko bimeze? Ni akagaruka, kandi bagiye nabo bakwihanganira badutegereze. Challenge ni nyinshi muri iyi si, duhora na challenges nyinshi. Bakoze cyane. Gasaro TV.